mind your own business, we mind our own business. Okay? You mind your own business, we mind our own business. Ejoro wagutida ukigweta ando. Pana utaja watu. Natafuta attachment ya SCT. Aki, anybody? Thank you. Mungu akupe. Nadatoma na dauga atiri. Aikare America yo na thayo. Todo rocio nduyo aikare America yo na thayo. Ogwa turagia tondu aturagia ando tunuine twake. Muthenya umwe akorwo we ndagagioka Kenya no korwo gukunda ndagagioka kiri mugimari aikaranie na andu na thayo. Tondu we kurigana uria akiaragia ri aragia tata mundu tagoka Kenya ta mundu goka Kenya ndanduku na ni ndaria na ndanirira na erwo guo mundu aragia ugo tita mundu umaidaga maundu tita mundu umaidaga andu. You don't mind people. Si kama mtu atakuja Kenya ni kama mtu atakuja akiwa amekufa aikaraga ta mundu gakua rucio ta mundu utari na duao aragia ugo aragia do damenyaga do mena siana damenyaga yani is someone who has reckless mouth. Reckless mouth. Oaci agwetaga nerigite kugweta na akaiga ni ndiraka kanitha ni kwaga kanitha anga ni ndiraingĩria Illuminati ni ndiragurire mugunda ni ngugura mugunda wa gwaka kanitha. Hizo ni mambo za wana. So maundu maria mundu araria ni abati kumenyerera muno tondu uraikarania na andu kuu no na guku woka ugoka kuri andu nduroka kwi nyamu nduroka wi mukuo ucio wanjiro guku Kenya ino ni yao guku aumire guku Kenya na ngiko hihi no ko ni agibangite ugoke mukuo ni oke no ni atigane maundu mandu ugu niguo ndaiga na ndacokera ringi. Yes, I could roka Kenya be mukuo. Why discussing people? Why mumenye maundu madu? Utide ukimenya maundu madu? No, we kono ni ugifangita ugakire huko kuida we nduku sawa. If kama umepanga kuletwa huku ukiwa kwa sanduku sawa. Achana si kwani yeye ni nani? Kwani yeye ni nani? Si hata saa hii niko kazi. Onani devira. Tareke guire. Tu mudu ikaranagia na andu na njira ya gitio. Aikaranie na andu na njira ya gitio. Aikaranie na andu maundu maria arie ta mundu urariria andu mena ciana, arie ta mundu urariria andu mena hakiri, andu anene, andu anini. Wena wewe ushishinda ukinisumbua. Yes. So agieta mundu ugoka Kenya tita mundu ugoka Kenya we muku ito ndo agikoro agoka muku ni sawa basi no akiari uri agienda no mundu ramenya no agoka Kenya ri mugima ri why arageria andu githemba kiu akimarumaga. Is that godly? Ni abatie kwirwo nerwo ni mundu mugi no nerwo onaga gukaigua amenye ni itikamuria maguru. Yes, amenye ni itikamuria maguru na ndeto yo ni ndanina na mutikadehere ndeto ere araririe na kou sizitaki hapa. SMS za kusaidia mimi sasa nasaidia nani? Kama
kama sina kazi ya kumpe na shinda nikisoma ya nini? I have no job. Mimi sina job vacancy. Sina kazi. So mutikajire thome nyamu cia wira na ndire na wira handu. So ndiguthoma kumagia ndagika ino. Yes, it is only the truth that can make you free. Ndugitara ndukirumaga ati ndukwaririo ati anga wewe awe sifu ona sifu ni aragerio na agaikio nja. Ni ape ikare na ku na hindiri akenda guka kiambe akue akorda goke mugimari ambe ahuruke agoka ithanduku tondu nionekaga maundu maria aragia ucio ti mundu goke mugima tondu na maundu maria aragiriria andu ni maundu moru maundu matangiario ni mundu unginyitanira na andu aikaranie gatagati ka andu. So let's be careful what we are talking. Kiria turaria niria to respect andu matiane tikoragia maundu na ku ukaria nduramenya kiria uraria angikorwo ni uraikarania na andu na ku waikaranagia na andu na guku Kenya ino no agoka nona atakuja tu huku na angikorwo agoke mugimari mundu ni etie andu tondu agoka guikarania na andu. Yes. Sijui kama Gitonga unashika vile nasema. Sijui kama unashika nasema. Ndrenda kuga atiriri angikorwo mundu ucio agoka guku Kenya mugimari ni abatie gutiyari na guikarania na andu nginya na kou ari aikaranie na andu na gitio ona guku ena aciari yake twina aciari twina andu matwendete na matutiite. So riria agoka guku ri agoka aikaranie na andu kana ni atendera maanisha no mundu urenda agoka guku mugimari na ndari handu ri na Ngai amuhete muoyo ri akamuturia muoyo ri aikanie na andu na gitio. That's what I mean. Kenda kuga atiriri angikorwo agoka akiri ithanduku ri agituaga matua ma kwamba gugakua ri okay ithanduku ri ni sawa no mundu uraikarania na andu abatie guikarania na andu na gitio. Yes, that is the truth. That is the truth. Kanisha na watu na heshima. Tie kwenda kumenya mundu arire kigwake. Aranywa kigwake. That is none of your business. Respect is very important. So mtu aheshimu watu. Heshimu watu. Kanisha na watu na heshima. Were Kenya bego broke nigetha wambe ukinye gwa Shiru muthi mwaranirie maicio cianyu nako. Andu maikaranie na gitio andu mateani guku gwazi Shiru tuhuraga nguo na nguo ici ciakwa ciina giko muno no aciona no